Možda spava sa očima izvan svakog zla. 11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla. Izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Organizatori Treći trg i Biblioteka grada Beograda. Pokrovitelji Sekretarijat za kulturu Beograda i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Generalni sponzor Erste Bank. Medijski pokrovitelji RTS, RTV Studio B, kompanija Novosti. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla. Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs. Izvan svakog zla.